Ese waruziko inama ikomeye yahuje Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania muri Zanzibar ishobora guhindura byinshi ku mutekano ndetse n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva ku mishinga ihambaye y'ibyambu na gari ya moshi zahuza Dar es Salaam na Karemi kugeza ku butumwa bweruye bwatanzwe ku mitwe yitwaje intwaro nka FDLR ndetse n'ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo. Itangazo rihuriweho n'ibihugu byombi rishyize hanze ingingo zikomeye zerekana isura nshya y'ubufatanye bwimbitse hagati ya Kinshasa na Dodoma. Uyu munsi tugiye gusesengura mu mizi ibikubiye muri iyi nyandiko y'amapaje 3 yasinywe hagati y'abayobozi bombi ndetse n'icyo bivuze ku bibazo bya politike n'intambara bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Gumana natwe kugeza ku musozo kuko ibyo tugiye kugarukaho birakomeye cyane. Ku butumire bwa Perezida Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye uruzinduko rw'akazi muri Tanzania kuva tariki ya 17 kugeza tariki ya 18 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. N'uruzinduko rufite igisobanuro kinini muri diplomasi y'akarere cyane cyane mu bihe Kinshasa ikomeje gushaka inshuti zikomeye zo kwishyigikira. Akigera ku kibuga cy'indege i Zanzibar, Tshisekedi yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo. Mbere yuko ku munsi wakurikiyeho ajyana ibiganiro byihariye n'aba bombi tete byabereye muri State House i Zanzibar. Hano Perezida Samia yabanje kugaragaza ko yifatanyije na leta ya Kongo ndetse n'abaturage bayo mu bihe bikomeye barimo byo guhangana n'icyorezo cya Ebola, yizeza ko Tanzania yiteguye gutanga ubufasha bwose bushoboka. Ariko ibi byari umusangiro gusa kuko ikiganiro nyirizina cyari gishingiye ku mateka y'ibihugu byombi. Abakuru b'ibihugu bagarutse ku bufatanye bwa kera cyane cyane uruhare Tanzania yagize mu kubohora ibihugu bya Afurika no gushyigikira amahoro mu karere. Reka twinjire mu ngingo zikomeza ubukungu. Muri itangazo ingingo ya 4 kugeza ku ya 10 zigaragaza gahunda ikomeye ya Kongo no gukoresha Tanzania nk'irembo ryayo rikuru ry'ubucuruzi. Abakuru b'ibihugu bumvikanye kuzamura ubufatanye mu buhinzi, ubworozi, ishoramari ndetse n'ibijyanye na mine cyangwa se amabuye y'agaciro. Bakaba bemeranyije kongera kubyutsa komisiyo ihuriweho Joint Permanent Commission izajya yiga kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi mishinga byibuze buri mwaka ku rwego rw'abaminisitiri. Dusesengura ingingo ya 7. Tubona ko mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hashyizweho ikiswe Strategic Partnership on Minerals. Ibi bivuze ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro y'ingenzi critical minerals, gusangira amakuru y'ubushakashatsi bw'ubutaka no kongerera agaciro amabuye y'agaciro mbere y'uko agurishwa. Ibi bijyanye n'uko Kongo yagaragaje inyota yo kwinjira mu kigo nyafurika cyita ku mabuye y'agaciro n'ubumenyi bw'ubutaka African Minerals and Geosciences Centers AMGC ifite icyicaro i Dar es Salaam. Ibi birerekana ko Kongo ishaka kwigira kuri Tanzania uburyo bwo gucunga neza umutungo kamere wayo. Nitwarangiza kuvuga ku bukungu tutagarutse ku bikorwa remezo n'ingufu kuko hano hari umushinga ushobora guhindura isura y'ubwikorezi mu karere. Ingingo ya 8 n'iya 9 zigaragaza ko ibihugu byombi byiyemeje guteza imbere umuhora wo hagati uzwi nka Central Corridor. Uyu muhora ugomba guhuza ibyambu bya Dar es Salaam, Kigoma n'icyambu cya Karemi giherereye muri Kongo hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Banemeranyije gukora ingingo z'imari n'iza tekinike kugira ngo bahuze imihanda ya gari ya moshi y'ibihugu byombi. Ibintu bimara gukorwa bizoroshya cyane uburyo Kongo yatumizaga ibintu hanze, bigabanyirize gushingira ku zindi nzira z'ibindi bihugu. Mu by'ingufu bemeranyije kureba uburyo bwabyarira inyungu impande zombi mu gushakisha no gutwara peteroli na gazi. Ikintu cyane kidasanzwe muri iyi nyandiko nuko bishimiye umushinga wo kugira icyambu cyatanga ikigo kinini cy'ingufu mu karere.
Aha twakwibuka ko ibi bije mu gihe muri kariya karere hakomeje kubakwa imishinga minini irimo na wa muyoboro wa peteroli wa EACOP ndetse na Tazama. Ibi byose bikaba byerekana ko Tanzania irimo kwiyubaka nk'igihangange mu by'ingufu muri Afurika y'Uburasirazuba. Mu gusoza iby'ibikorwa remezo bemeranyije gushyiraho umuyoboro wa interinete w'insinga, no kuvuga ni fibre optique, uzahuza Kigoma na Karemi kugira ngo byihutishe ihererekanya makuru hagati y'ibihugu byombi. Reka tuze ku ngingo ireba abantu benshi cyane: umutekano n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo ya 11 kugeza ku ya 13 z'iri tangazo rihuriweho zivuga mu buryo bweruye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byitezwe, Perezida Samia yashyigikiye bidasubirwaho ubusugire no kutavogerwa kw'imbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nyandiko, abakuru b'ibihugu bombi basabye ko hashyirwa mu bikorwa imyanzuro yose y'akanama gashinzwe umutekano ka Loni UN Security Council, cyane cyane isaba ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'icyo bise ukuva ku butaka bwa Kongo kw'ingabo z'amahanga zose. Ariko ingingo ikomeye yakuriye amatsiko y'abasesenguzi ni ya 12. Kuri iyi ngingo bagarutse ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri kariya gace, ariko umutwe umwe niwe wonyine wavuzwe mu izina muri iri tangazo ryose: umutwe wa FDLR. Abayobozi bishimiye imbaraga zirimo gushyirwa mu guhashya iyi mitwe, ariko batsindagira ko hakenewe igikorwa kigaragara cyo kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR, kubasubiza mu buzima busanzwe, kubacyura cyangwa kubasubiza mu miryango yabo. Banagarutse kandi ku kugeza imbere y'ubutabera abakoze ibyaha hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'igihugu. Ibi ni ubutumwa bukomeye berekana ko ikibazo cya FDLR kigomba gushakirwa umutwe urambye nk'imwe mu nzira zo kugarura amahoro mu karere. Kugira ngo amahoro agerweho, ingingo ya 13 yerekana ko ibihugu byombi bishyigikiye bikomeye ibiganiro by'amahoro biyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU ndetse n'ibiganiro bya Washington hamwe n'ibiganiro bya Doha. Aha turabona ko intambwe ya diplomasi iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington process, ikomeje guhabwa agaciro kenshi cyane ndetse n'ibihugu by'abaturanyi mu guhosha amakimbirane. Hiyongereho kandi kwiyemeza gufatanya mu kurwanya ubucuruzi bw'amagendu bw'amabuye y'agaciro n'undi mutungo kamere, kuko ari byo bikomeza guha imbaraga imitwe yitwaje intwaro. Mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga, iri tangazo rirekana uburyo ibihugu byombi byiyemeje kuzajya bivugira rumwe mu miryango ihuza ibihugu. Mu ngingo ya 14 biyemeje gukorana bya hafi binyuze mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Community EAC, inama y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR, umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC, ndetse no muri Loni. Ikintu gishimishije cyane kiri mu ngingo ya 15 ni uburyo aba bakuru b'ibihugu bateranye inkunga ya politiki, ibyo bita political backing. Perezida Samia yashimiye Kongo kuba iherutse gutorerwa kuba umunyamuryango utaruhoraho mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni mu gihe cya 2026 kugeza 2027. Mu kumwitura, Perezida Chilombo nawe yahise yizeza ko Kongo izashyigikira bidasubirwaho ko Tanzania nayo izatorerwa uwo mwanya mu gihe cya 2029 kugeza 2030. Ibi ni nko kubwirana bati, shyigikira uyu munsi nanjye nzagushyigikira ejo. Perezida Tshisekedi kandi yanashimiye Samia Suluhu Hassan ku ruhare rwe nka champion w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kwita ku buzima bw'ababyeyi n'abana. Mu gusoza, ingingo ya 16 yerekana ko abakuru b'ibihugu byombi bishimiye ibyavuye muri Muruzinduko, bemeza ko rufunguye page nshya y'ubufatanye bukomeye kandi bufite ingamba ndende, kuvuga strategic partnership hagati y'abaturage ba Kongo na Tanzania. Perezida Tshisekedi yashimiye mugenzi we kubw'urugwiro yakiranywe muri Zanzibar ndetse ahitamo ubutumire bwo kuzasura Kinshasa mu gihe cya vuba. Ubutumire Perezida Samia yakiriye neza cyane. Inyandiko
yashyiriweho umukono i Zanzibar kuri wa 18 Kanama 2026 mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa, yerekana ko isura y'imikoranire mu karere k'ibiyaga bigari ikomeje guhinduka. Ese iyi mishinga minini ya gari ya moshi n'ibyambu izashyirwa mu bikorwa vuba? Ese ubufatanye buzatanga umusaruro ufatika mu kwambura intwaro FDLR no kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo? Ibi ni ibibazo igihe cyonyine aricyo kizasubiza. Urakoze kubana natwe muri ubu busesenguzi bwimbitse. Wibuke gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu acukumbuye ku mutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Sangiza ibitekerezo byawe muri comment, tubwirane icyo dutekereza kuri iri tangazo ry'abakuru b'ibihugu byombi. Turasubira mu kanya mu yindi nkuru.